megalayapost.news Komisi Bentaban Penpoye Kejungiram na Sorkar sa kinongthir ng Tangksay ng bagas kim Riboysil E-Rice ka Office Agriculture henne kasingi kalasam ya ki machine tirksay siya kinongram ki batirksay leng baw knyang rendiabat kiwe kumban supen kenmau hakalay Potarik Ulber Menteri Rengba Kajalaw Konrad Kisang Mau lapli ba ya ka project Riboysil Dream E-Rice Ring Innovation Spinning and Empowerment kabalapan mang hakajinglut kabasaw panhindri puway krur kaban penyo jing mentoya ki siajar ars pangut kinongrap ksay jong Kariboy District. Lengbaga ni kasin jam kabalasyem dak Sorkar Jila ka Office Agriculture ni kasingi kalasam ya ki machine thir ksay sa ki aspasan pangut kinong thir ksay na ki arpaw telikis nong jong Kariboy. Kani kasin jam ketemu banang penklan susu ya ki nong rem ban penmi bun ya ki kokun ban pen paru ya ki jing penwandor ya ki ksay kenang bakan wanra jing mentoy ki nong rep ksay bar hakajo kapor kani kasin jam kan tau susu ikilat kamay ki nong rep ksay hakabaga ni ka machine kanera ban penmi bun ksay ha pasisngi ya ki te ki machine lawan ban sam ki nong rep ksay na riboy daw MLA kanong po uba Merlbon CM hakajing don langga kong RB Lengwan District Agriculture Officer uba Lur Mangkararan Pay Inspector ka Agriculture Rice naman nakalian ka office gidap ta kajing so la longgo pisaling habang bagi nongrap kibon nai ka state ka central government ngiyo kandiat scheme ba kandiat ngot bagi haban pawa hang liya kon boy gidan kumbay nyo hajar tam ginongrap kinongriknya tiban yo ya kata pada kalau mo ba damang yo sispa kanay buan yo sauspa si po kadi ka babun ka system haka si hakaway ka scheme tiban pendak yang katakan nyo hajar kam long kabasok yang yano ban ay kumno ban ay ban hakan kon kom nginjiet ngi hapan buo ki kenor ban jiet iki ti ngilong di badan bok ba lengba isa disi ni yo nya keren yo nya kelijimut ban propose sa kading rice ba ka state government but the state government can approve ya ka bangila bangin yo ban ay ka jingerap na kementai babon kilong ye hang ni kan ki rice karon lightly ki component kabayade ba kan ki rice kabading kong kan ki yin nyam ko ba pi pilai yo lut nga karai ka first installment idan na plan to pi pilai yo ka second installment ru life pangut kani ka do ka ngi propose akusan haja kanya wajan kadai ka bai tian bakra haja kadai ka bai nong tre ya kani ka prahaja ha kabading kong yang berpropose number kaba mencuat ki akan menerega tanpa kidan ki kendon bang menerega kamla ban ay ya ka ban snagi kinya dikum tangi haban drop no kata ka plan ban ni haban stick la ni pat be ya katakan kan ni waja ngatrai baro le yo am ke ko waja ni kong nei to kawan be sika kaun jopi na katakan ni waja pada kabade ka second installment kadon second installment ni waja kadon ru kabanta kabaki machines kabaki pide benyo hang ni kadon ka share ke jong piru ngatwa ban pensai ni kenapa pensai pi berkon kabaning kong kalong ba hakabaning kong habang ninan ong bangin sim ba film yo menereka kan sia ja hadin ka poi biang ngasrai pi pinlai ka klumat bakan sa hadin bangyo na menereka ki hapat penki ya ka tinrei nang kabanta bangi klam yo menereka ka poi sia ja nrei menta pade kalau mungkin kasih aja ke jongpi ke begini ban pidi ban ay ngatarai kila don yang kibala ay segi staff jungi kila don deh dia kita bisa ki staff jungi ke penpai yang sapi lada don kibala ay kata dari kawai nama ya kan ini kasih aja ngin adjust na kadi kayin kenyang ke pidi benyo nyu aja kenyo no real aja sanspa dan dimana kesini ke belakang pendek kerpang haga banyo ban sam ban IT ya kini ki spinning machine mut ki machine tirksai aga jaka bala abi ban tir 10 kilo aga chisni naga machine de kilala ban tir ambun la ambi 10 kilo chitin bat ta kum ke jingla ban kum juru ban sam ya kini ki musari ki banyada ya yang rendia nak ditingkai jembiskan bagi di kita yang ibadon nawar kata gini ski berkerpang Kilaiwan lagi senang berker ke arway terli senang ku belajar kerteng bala bersuatu amni kilai poi bat bagajing kentu ke congai ti kalau betul nang tre sitam
nang penek ya kini kesap ke buble ula ai kerpang ni pi ni bat kumbala bat sutu mentah aga ni ke perthei ke berjenjar ke biya kerdu kam ye ki khon ki kun samla ru ki penslur bakinwan sakmat ki khon ki su ki jong ki na ke banta bakin bentuit ye lede habala nang i habala tip i kan tham persuk yang ni begini yang lagi jong kidan kumbala am sutu uji tu kong abatit yu uksai mentah lai ajar tengka cikilo ban penmut ya gawai ke chansem ya lese pula benlut adu ndrus pa adu nyus pa gram adu apa cikilo abadai dia ketu lala di bandai ya gador pening si ajar adu anar le kat lai ajar tegaladai kejing yo nong kaba long kejing kersan nagam dai jong ni sutu lut hi ga nong gani chimpor ban thain de ga kam ga basuk ya ban thain gi lum jela ban de ga ga lum ga flor lum kala ban de ga lum ga bai pisu shop ki ban thain si ban thain michin bun ru ko dan re kalong hi gi mentoi nam dai jong ki ka sarkar ka don rengkat bat hi naga ban ta ban kersan ban ai gi ngera tentang butang gawe ngesngo ban persngo chegi nong song sunong kinong riknyang kinong sancan kijingerap kinwan suki ban ai sisin ai kijingerap ya borok tala rela susu kata kinong than kinong riknyang kidon sibun tenre ban ai sisin ai tena ke sarkar bi ala kita tenre kibanang jo nang jo ni kibajo nang snem kibajo nang snem kibajo kumta ka ser kinang yo nagapor sa kapor kejing tristom kejing persang kejing trilang jungi baro nagaliang jung aku muemeli nagaliang jung ki officer nagaliang jung sarkar hadin bala itu ia ka right nong klo kum persnong ke jung sai rendia aga khanar tarik jung February jung snem ar hajar ar kuwi ilat jengerap ki bubun ila sedang bantui laga dei hang ne hapo ka district headquarter ke jung ni laga dei yui di kisnong bat kham tam igwi di kirat ijaka hapo ka thel mo goi ke jung ni kala bandai sa githan yapngar kala bandai sa githan sunidan kala bandai sa than petar kema kala bandai hanong no tam gadi nam ta di mentoi jong phi kinong thai ka sarkar ka don rengkat ka department ka don rengkat ngi don rengkat bat phi ban penting kena bagi digelan jingerap kinang wan lagu por sa por Megalayapost.news